Dalila Dragojević ovih dana proživljava dramu zbog toga što je bivši dečko i zadrugar Filip Car ostavio zbog Ane Jovanović. Iako su mnogi očekivali da će Dalila šokirati svojim postupcima prema novom paru, ona je javnost šokirala lično higijenom, to jest nehigijenom. Naime, Dalila je juče u Beloj kući ribala toalet, nakon čega je došla do kuhinje i prala ruke. Sve to ne bi bilo toliko neobično da Dalila nakon toga nije podigla nogu i počela da je pere u sudoperi. Brigu za sudove iz kojih piju i jedu zadrugari pokazala je kada je tokom pranja noge izvadila šoljicu za kafu, a potom je ubacila i drugu nogu u sudoperu. Kada je završila, Dalila je obrisala ruke i nastavila sa svojim poslom, a ovaj gest ne prestaje da se širi društvenim mrežama. Od groznog groznije, jadnice, eto kakva je to seljanka, noge pereš u sudoperi, slepice, užas, bitno da se šminkaju, a higijena nula. To su samo neki od komentara.